Phi Baro nakadon Bosco Media Network Yuwanra Shipi ki KHUBOR NIAM Gejala jong katayo balai jong benai Jymmang arjar arpusan. Kimat bakongsan hakini katayo kilong. Hadian khatlaisnen di Jymmang bertemu ke Parish Mauprem. Da kejingping kut kejingalang kesinjok sengrang Barzun 7 Haumsni bat yo nongkit kam bertemu ke SCCYM arjar arpusan u arjar arpra. Bat mentangin pa syiki KHUBOR bakam banyak. Haka khat pratrik Jymmang arjar arpusan kipat reunget Catholic jong ke Parish Mauprem. Da kejingkemen bak kejing reublei kilayo ban pli ke Jymmang berthamai jongki. Kuman shipen ken mau ke Mauprem Parish ke leduk no ia ke Jymmang berim house name arjar khat ar. Kebelasya bamdu ha keding. Henry kilayo ban pli biang yaka haka khat pratrik Jymmang arjar arpusan. Lasdang ia kini kesengi bakrau da kejingken tiu lama da Menteri Rangba kejela u Konrad ke Sangma bat u MLA ke Mauprem u Bapol Lindo. Bot sekejing le niam balelam da Most Reverend Archbishop Victor Lindo ha kejing senran lang u Padar Edwin Kahid Parish Priest ke Mauprem u Padar Thomas bat kiwe-kiwe ki Padar. U Bishop ulakap ribon ban peli kini ke Jymmang bat lesenraj khot ban kerku ye kini ke Jymmang. Haba a jingkren u Most Reverend Archbishop Victor uloong ba ke Jymmang ke de ke Jing ublei. Ka jaka bapau syai ba ublei udon ringkat bat ngi. Ka jaka jong ke jing it bat ke jing teli. Endala kut kemas bakot u Menteri Rangba u Konrad Sangma uloong ba ke ke bapen peri ki we ki Jing bat ke Jymmang ka long ba ke Jymmang le kerku kerpang bat ke jinget ya ke jing don ringkat jong blei. Bat ula ai ke jing kublei bekerpang ya barok ki belateri shitam wat hapdeng ke jing ki babon ki balapen ba ke jinget kala ban pen kenria ya kilo. Haga no pai sngi layalam ya ke Jymmang bat jingero yu try le ni ke priest and worship da uba kupar shadap bala ai jingkerku da Archbishop Victor Lindo. Hadin kini labot siki program le ekmen bala shiminta de ki pat reunget ke Mauprem Parish. To please hoist the parish flag. Yin shimna ka number juroi ka ba South Park kandai po kandai. Semua pelaj jaga itu, jaga badan kalama. Pelaj jaga semua. Pelaj jaga semua, baik-baik. Subah Thapti lang baro. Ta bendingin aji noi hai Bishop dungi ben ai ka duai ka tu nang ta aga kerteng upa baru kun baru mensi bakun kajing subutrai ka palang bakut cebu kandan ringkat bat pi baro ringkat bat piru ko para bengej bej baro kadi kesengi jong kajing kemen nyelom lang hang ni ban ai ti gentang hau belai ya kadi ka Jymmang da ka batrwai kadi ka kenya ka kriam ka bakut ko para bengej bej baro Iwa di khotsup hai pi baro banai ti sakakam jing belai ya kani ka Jing balate ipu iping bat bapen wan duri tenat dong ini karpat yu trai kenrat cungi bon kerku kerja nengkong ya kani ka bon senrej hangi da kani ka kum kadak jong ka Jing kala ka bomot bat bapen mau ya ka baptisma ngin sapen kuat pen subaru yakini kendro bat ya keduan kedupat da kani ka ka bangin sakerku kerja do try unang abor ai so yangi un karsyan yangi da ka jingai cemu
Kenang bangin long ki bakloi ban ko ngu yang mesti bakuat ubangi yo priang bat ngin long kin khot bayai ne scam hakabalan ngitwai jar kan ko por ba blame kat khu yang ni iga bat kan ni ga yimani bathamai a blay try kan rat nong bu nong thao nau ba ngi ching thao bro ki yo ching em mela yai the se ga ching e bun chung me ngi me psa me suma su kher yang ngi ko bu pa bla ki khon da ga ching e ka mahap kun kom jan na pedeng me pen khoj pen suba yang ngi na ki lai ki let chung ngi bat me alam biang yang ngi shau kres ukli chungi ha ka sain dur pamayan chungmi melarai babaro ki bahia chikani ka khot kentang kiniap paru kres bat kin mi pat lang batu ban long kin khot kamet pamayan chungu bat kin ang yo pateng ya ka bai nong happening to wan ban kar khu ban kar do ya kane ko ya ka ba mehi malabu bantuj Shakilum bakitem ki chongi to pen khoj pen kentang ya kha to ai ba habak sen rek ya ka halo chongi bat halo ken ro jo kane ka ying sat ying sunan kane ka kan long ka dak ka shin jo ka bat pelai im da shisha ha ka bala sat khoj yang ngi hau kres bat la pelong yingi ka tempel jo mesim ba khoj ko try kan ran to ker khu ya kane ka ying mani bathamai balai na ma po ka jiada kamaria jo ka jingle chingo bat kan rat basbun ai ba kane ka ying kan long ka bakhoi ka basuba do bekra ikibor jingdum ye ka jing snew baro patu ai ba lang bakin men ki para ha ka kur play ki ban ai ka ngu ka dem halor ka ni ka ying sat ying sunan ngin la ban poi khadu khatwai ha ka tin kong ka ying chong ne chong me happening dau kres utrai chungi go play try kan ra to ker khu ya ka ni ka mlo ai ba ka jing klalang jo ka ni ka mlo bat ko kan walam chingma ye ke dorut babalat chungi kan bekra ni ka bo jo boman ka jing snew jisme kan ri hangi jing chong ne jong man sim play chung mi dau kris utrai chungi mentang sugar khu yak duan long balakar khu ma me ko play bala priang ye ka jing turwa no kris chung mi ye ka bala turwa halor ka duan jong ka ding phna na ka ba na ka pata ka jing su spa jong khun ben riu da ka jing ye kpa chung mi melolum lang ye kipa chung mi saudong gaduan chung try ban penmenta ye ka jing kenya chung namar kata to pe ye ko try ya kane gaduan ya ka bangila pen khre ban le niam ye ka jing maya chung mi ai ba kan long ka pedeng du chung ka chiro ka jing ai ngu chung ni ai ba kan long ka duan ka bangin terwa ya ka jing kenyau kres ha ka jing mane ba khuot ai bakan long kami aga bangi kedia ayo pu chingem bangi di ik kuri chong ka jing long ke we ai bakan long ko podiu nakaba ka tuot ko bom ju sange chong ka jing panem khnang bakat bangi wan shau kresu mau ba em ngin sawan hau balong ka tempel ba khuot ai bangin terwa halor ka duwan jo ka donot chongi ya ka jing kenya chong ka jingem bala em ha ka jing khuot kabalong kabam me priang subha sha kachiro jogaburam chongbi ni panya kani dau kres utrai chongi amen mentain khodi faraman chani pasana penvedik te kabet jo kaching tho ang te sa nam saburam ngadap daga jingkemen ke bakrau ban ot yu ne ribon ban pli ka ni ka ying bathamai thap ti jam baro
In Jymmang number Jymmang ka balai spa lai po ar. Lai ar. Tikin rung swa ki ba kerpu ya kai mane nangta kin buat ki kada angkat nang mai kena stiduan dadin kena stiduan kin buat ki gas jungi nangta kin wan ki invitees bat ki sawan ki bai ba nadin Haba ajing kran Most Reverend Archbishop Victor Lingdo ulaong baka Yemang kade ka yeng ublay kajaka ba pau syai ba ublay udan rengkat bat ngi kajaka jong ka jing it bat ka jing yatli ngadap ta kan jing kemen ka bakrau bandan bat pi kane ka step ai kublay ublay arti arjat balala ban ailat yang yi man pendap kane ka apa Yemang baitanat kublay para Edwin bat ka parish mau prem berokaway ke balatray sitom kadu yawai pilayo ay kayimani ay kublay ru ya kilingdo changi baro badan ni ki sister ki bobon ki brother kerpang ya i chiminisar bi changi Paul, Daniel, kirong riurong ba at yung iba ro ahani. Bayang sakilang, ya kani kasi jong kajing kaben, magilayo, ya kani kayo mani batamay. Ay kublay choir, barway sutanat, bad ya pi baro iway pa iway. Kibadan hajrong, badan ro hapo, jong ka hall, sibun ba, kipay ba. Di ba na magilayo, ay kani kayo mani batamay, nga kanmen pa itanat, ya kani mani. Tanat na. Tanat. THUP ti jam kan igi mani batamai THUP ti jam ni THUP ti oblay na marba ulai kan igi mani batamai ai kublay kerpang ru ya Father Thomas Manjali dem iru bala treshitom man watlat nari ban pendep lang kan igi mani de kajimut jong kan igi mani the true and real meaning of the church building in the parish. First, the church is the house of God. Kadai kaying chong ublay. Kaying mani kadai kaying chong ublay. The house of God is a holy place where God present dwells among His people. My house shall be a house of prayer for all nations. Isaiah 56:7. Kaying mani kaying chong kajing duay baro. Piadon kadai kaying mani wan banduay. Banpan ublay. Bar, a place of worship and praise. Kayo mani kajaka ban mani banyaro ay ublay. The church buildings gathered the faithful to worship God in unity and spirit. Enter His gate with thanksgiving and courts with praise. Kayo mani kadikaying banyaro basungo ublay. Kasam chispa kotsao. Kabalay. A visible sign of God's presence. Kayong mani kani kajing don ng kadyo ublay ha ka parish. The church building stand for the community as a visible sign of God's presence and love. The glory of the Lord filled the house of God. 2 Chronicles 5:14. Kaying jo ublay but I burom yo ublay. Shilenter kajing im jongi bara. Basaw a sacred space for the Eucharist and the sacraments. Kajaka niam ya ki sacrament baro kerpang ya ka Eucharist bakut. Namar utrai wang le ikani ban kan mau yanga. Do this and memory of me. Basan a place of unity and community. Gajaka banwanra jing ye gajiat lilang. Dei kani ka ying chong blame banwara. Jingatli ji lang padang jong ki pai rungai ki bangai ho blai ka banriu ka school of the word of God ka jaka ji kai niam ya ka tien jo blai. Your word is a lamp to my feet and a light to my path.
Psalm 119 verses 105 Kajaka banyo chikai niam kaktin ublay barka jim mensim kabanyo a place of healing and reconciliation Kajaka banyasuk bad ublay leng baka jing pala leng baki sakamen jong jing penyesek. The church building is where people experience God's mercy through confession and reconciliation and prayer. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Ladangi maap pan maap na ublay maap berbor kaying mani. Kani kasnam jubilee haka ay sa station kasnam jong kajing yamap reconciliation. Kabapra a symbol of holiness and sacredness. Kani kajakar lalong kentang na maladapan kerku lapan kentang mani lapan selai keduan kajakar kabakut kajakar kabakentang namar kata kajakar kabangile ruplay hapok kaying mani bakut bakandai example of hope and charity kanuksa jong kajing kermen bat kajing ie hapok yung mani lahika yung ban ie yung play ban ie para brio ban ie yung kibadok ban ie yung kibapang ban ie yung kibatalot ban lep hai kibadon kam yang i kani kayu mani kani kacakaban hika yang i ban long kikistan kibacanai kabashipo a foretaste of heaven kajing amat lupa ya kabening. The church in heaven will be like this when there is love, when there is unity, when there is peace, when there is reconciliation. Namar kata dongin pendan buram ya kani kayu mani bakentang balainam hakatiada juga Maria a lady of visitation. Kamaria kalong hoa you play but kalong hoa you play si junam. Ay bakanya site nagamanta kani ka parish mau prem berkaway yang iru pelawan mentakasi siya kani ka jing niam ha kani kayu mani batamai. Kaktin play basutanat ha mentakasi. The word of God has got a beautiful message and power for us to learn. Gospel reading of today, taken from St. John, speaks about after Jesus was left by the Judas, the man who betrayed him. He started teaching the disciples to love one another, to love God, to love one another. That is the teaching of Jesus. It is very meaningful today in the new church, a place to love God, to love one another. Kaying mani, kumbaga laong kakitin ublay mentakasi gospel kahikayangi, Jisu laong siyay, hadin ba ujuzas uladino ayaw Jisu, ha kita ki farisi kinong yalam, laikay la kisinran, lapan i ganuksa, jong kajing iye, kajing map, marunyay lang ba kajing syachitam, kajing syayap, kajing mipat, bar kajing iye, yang i kibreo bara. Takadaw lahikay kisinran, iya kaukum bakrautam, ban iye yublay, nadu ka danot, nadu ka mensim, nadu ka jimot ciperkat, nadu ka kitin katelit, nadu ka kam cengi, ban iye para brio. Nadang ile kuntang ile yamat ia kepeneng ka cim cengi. Balai ida na pertai, long ko niam baret, ban tip yublay, ban iye yublay, ban syakri yublay, ban sisin dekasi, inlait bat ublay si junam. Takada ya sengau jing pelebar na kitab jang ka jing penpau Yohanes lai lupaya ka beneng batamai ka Jerusalem batamai baka kerpertai ka batamai kay kata ka batamai badan ka jing ie ha beneng don jing ie ki iyo Jisu kun jo ublay balong muslim ba kedup ya kibriu bero ki balangek balajop ya ka pertai bero ka wei happening don tang ka jing ye jing kemen jing suk jing yao long ka wei jing tli ba utrai kata di ka beneng ka thong changi baro Pakistan bi da ka ni ka ying mani lapet kan mau pi baro ki de ki pai rungai ki banyai lenti pilgrim of hope
Shau Blay, Lengbaka Jing Dwai, Lengbaka Jikai, Lengbaka Jing Imbatamai, how Christ Jesu utrai Jungi. Namargata, Kadeti Jungi Galong, Banyai, the Jing Shania, how Blay. Jing Pole Banikong, Balashim Lasot, Nakikam Jonki Apostle, Kisenran, Ujisu Hadin Baulami Pat, Kilayat, Keleng Banyalab. Barnabas, Paulus, Bat Kiwe Kisenran, Kilayat, Keleng Banyalab. Shibun, Kijing Air, Kijing Tenju, Henry Kimti. Namar, Kikwa Ban Pelong Community Batamai Kibriu, Banyalab, Ban Hikai, Ban Pelong Senran, Ban Pelong Kibangek, Ban Hikai Kibriu, Ban Long Kinambut Bajanai, Jong Utrai Jisu. Kat nong isngaw kemen kanigasngi, da shisha bangilayo kanigayi mani batamai. Hadin kat saw kat san snem balatay kanigimani. Ulong kadu kadwai, hakanigas nem jubili, jong kabalang bersluk pertay, hakanigas nem jaga jingkermen, ngim judu jingkermen. Mau prem kap judu jingkermen, kadu yawai layo kanigayi mani batamai. Namar kata pendun kamhai kayu mani, pelong ketemai ban mani you blay, ban ye you blay, ban syakri you blay. Pelong kayu mani ban ye teli, ban ye ye, ban ye map, ban ye bah, ban ye miat. Pelong kani kejaka bapin petemai ya ki yigisem jok pi ya ka jing ye. Nang nish kamat ya ka ying jok pi la khot kayu mani baret. Domestic church. Pelong kayu yigisem jok pi ban ye blay, ban ye wi pat, ban ye map. Banyak sok ciying sistem. Lok pa be, pilih klik jong gaying, warak cingik, jengkerku gaying. Lok kemi be, pilih kedonot jong gaying, belong gaying, bedap dekat cingik, jengkermen. Samla be, pilong kata lawai jong kabalang, kabamenta lawai jong kabalang. Long berbor kibon warak, ikan lenti jong gajing sok gajing. Mangi berok badan hani mentakasi, dekat jengkerku gajung ublay, iwan hani, ban pan jengkerku na ublay, ban warak sibon gajing kelah hagajing jongi. Mentakasi kabalang si telup ke pertai, kedua nak bentau ke pabekut. Pope Leo the 14, Pope Leo berkat sal. Lapta yang ini bantuai nam tajungu, tinggal dua yu. Unshimti mentakasi officially in the room. Today the church whole world asking us to pray for the Holy Father. He will take officially today to be the head of the church. Not only of the church, even the whole world recognize his power. He is the person who binds all together in the world. Different countries of the world. All other denominations, they recognize his power and his authority. So we pray for him that the Lord will bless him abundantly. Under his leadership, will bring Lord of peace, transformation to the people in the world. Banwara ayah kajing suk jekamen, haka imlang kasalang kabalang cungi, itwai kerpang yau pabakut cungi, o Pope bakat sal. Bapa kajing alam cungu, un petamai baro, kamtam yangi kikesan Katolik, bandroi kajing Bandroi ka chicken man, bandroi ka ching e yoblay, ching e way pat. Prakistan be ringkat bat pi ngaro so pumot pomat pa piyo ay kani gayimani. Sangu ay kinong labha, mano kinong labha, baro him pa pi pila labha. Kamtam kinong mau prem, ngam jula klem atmar pi, nama pikershan, kadu ewai baniyo ay kayimani. Shibon ki kweru ki pikershan yang ni. Ngam badan hani, ki badan hani baru ik pekerjaan lang. Inong labha na silang turiau ki kerjaan. Dua yaki, songu yaki, dongin long Pakistan, bapan temai ladi, hakani kasi utrai, bat nang nish kamat, ni long Pakistan badap dekat jitli jing long kawai. Ai baka may beneng kamariat soti, kanya site dekat benta jong pi bara, ni labu apa ka jing site jongka. Bat baro ki angel kirkuat na beneng. Kidwai kini asai nakabanta ka parish mau prem. Slam parish mau prem. Haka jing bha jing miat. Haka jing ngai ka bakrau. Haka chicken man baka jing e. Ni kular ban dwai pi berbor.
ngikit boket riang ye pi lengbakan ni kan yimene patamai pe pentamai ru ya kan chi eman sem jong pi enya ro ya Jesus Christ dwai jar han long jong ki donot ban pan of Jesus shwa bangin roi kan jing roi credo ban pentamai la kan jong kan jing ngai how try Jesus Tushim donu jongi Bagi terwami Tushim jingi jongi Ni ais no payami Tupiang putrai ki jing terwa Ni ais no payami Bagi terwami
da shisha melong bakut kutrai pakadeng hok babaro ki bamalatau ki diaro ayami namalang bau kon jome utrai jong u Jesu Christ da ka bor ba ka jing etlem jong mersi bakut me ai jing em me pen khot pen kantang yaki baro ba mem ju sange ban lum shalade yalau pa khnang ba du ba mi shadu ba sap kasngi on terwai kenya ka kriam bakut syaka kerteng jong mi namar kata ku try ngi ker padret yami barau ju men sim men subha ban pen khoj pen yakini ki jing ai ka bangi wanra ban pen kentang yaki ba kin klalong kamet bat kasnam jong utrai jong yu Jesu Christ ubalau kum yingi ban pen menta yakini kan jing maya namar mauhi hakamiet ondalai tino ayu ula shim yau khpu badaga ba ai ngu yami ula duai kerku ula kedia ula ai la ke sandran uang doshim batobam nakani pi baro namar kani kalong kamet jonga yakaban aiti na ka benta jong pi ha ka ju karu komandala la ya pam ula shiem ka khuri da ka bai ngu yami ula duai kerku lai la ke senran uang to shiem batto di enakani pi baro namar keni kalong ka khuri jonga snam jonga jutang bathamai bat bom jukut ya ka bon pen mi na ka benta jong pi ban na ka benta ki bobun na ka benta ka chima bi ki pop to lei kani ban kan mau yanga ka jing maya chon ka jing e baru bat hau kan long hameu blake pa badon bor ha ka chi long ka wei chung men sim ba khut baro ka buram ka chi ro chu nom la chu nom kumbalau kum yang i do nong panem kumbalai kai ngi dak tin blai ngi not ban ruai ok pa chong yêu ba ne kan long ka ba hui ka ke te chong mi kan wan ka ni ma chong mi kan long ka mon chong mi yang i karpat ku try na ka ching snew paro
ha ka jing sabun cho me to ai jing suk jing sain kis ngi jongi Kenang ba ka jirap ka jing snei chong me Ilai berbo na ka pop Banyo jiada na ka jing jen jar bero Kat baning hap kemilen ti ka jing kermen bekun Ka jing wan pat unong panem jongi O Jesu Christ Jesu Christ, me belong ki apostle chong me, ka jing suk ngai happy, ka jing suk chong ang ai happy, wat pe ya ki pop chong i, Henry ka jing e chong ka balang chong me, ba ka jing sabun chong me, to ai kenya ka jing suk jing tali ka wei ka kum ka mon chong me, ma me u embassy shar, junom la junom. Ka jing sutrai kan dan berboreng kat bat pi Dong in pen pau ya ka jing e ka jing suk mar kliang Hakemi kulang broad chong blay Hakemi bakin noy ke pop chong ka partay Suk mangi broad kumberwala kot Siya jing kawai chong kon lang broad Jymmang ka number Jymmang ka ba R spa Andrew R not Andrew
ya duai tuai baki pai balapan kentang chong me kutrai nge karpat kin yo ki so baka jingkemen jong kan cikar khu chong me khnang bakin tep bay kata ka bala terwa ka jingmani barkamet ha kani ka si khawai kilio priang kala kum ka jingai bakan jamen sim dau kres utrai jongi Shua ban kerku yapi, ngashim kani kalat ban kublai biang yapi, nakabanta kajingwan lang siya kani kajing kerku kani kaying mani. So I'm very grateful to all of you who came today to witness the blessing of the new church at Mount Prem. May the good Lord continue to bless each one of you. O tribe don ringkat bat pi. Dem ka kli ban pan chukar kuno blay. To blay utray joka beneng kandau. Ubalalum lang ye pia kane ka sngi. Naka banta ka chik ban kantang kane ka yingmani. Un pelong ye pi ban yo karhai. Ye ka chikar ku bakan jab beneng. Tu ai ban pen kuat par ye pi. Kenang bau blay un shong sa pi. Bat bapin yo ringkat bat baro kirukut ya kanong pateng jo ka jing suk bom jukun bat ka jingkar khu jong ka blay badon bor baro ukpa bat ukon bat umen sim bakut un kar khu ya hapi Tolek suk kamas kalawai Ismu Yaublay Hadian kemas bekhuj Menteri Rangba Konrad ke Sangma ulong ba ka e ba pen pher ya ki we ki yeng bat ka yeng mane kalong ba ya ka yeng mane la kerkhu kerpang bat ka jinget ya ka jing dan rengkat jong play bat ula ai ka jing khublay ba kerpang ya baro ki bala treshitom wat hapdeng ki jing e ki babon ki bala pen I ba ka jinget kala aban pen ken ria ya kilum. Your Grace, Most Reverend Archbishop Victor Lingdo, Parish Priest Father Edwin Kahit, all the Reverend Fathers, Sisters, brothers who are present out here today, my colleague and local MLA, Paul Lingdo, all the members of the Parish Council, and all my dear parishioners and dear friends who are present here today on this very important and a solemn occasion of the inauguration of the new church here in Mount Prem Parish. I would like to thank at the very outset God Almighty, whose powers and blessings have allowed us to have this beautiful church. I also would like to thank our Archbishop and all the parish priests who were responsible, the parishioners, the members of the parish council, the contractor, and all who had made this a possibility today. Before we entered the church, I had a very small chat on a very light note. If Archbishop will excuse me. On a very light note, I was having a chat with Archbishop, and he was expressing
dissatisfaction that this church took so long to be built. He was mentioning that many years, close to a decade, I think more than that, time was spent and it took to build this church. So in a joking manner, I told His Grace, Your Grace, if it makes you feel better, then KHUBOR Hotel took 35 years. Whether it is KHUBOR Hotel or whether it's our church, these are buildings. What makes this building a church is the presence of God. It is the blessing that was given by our Archbishop that makes this a church. It is the faith of all of you who are present out here, and the faith of all the parishioners is what makes this a church. It makes it a beacon, a symbol of our spiritual strength. It makes it a symbol of our faith. It makes it a place where families will come to share their joy and their sorrows together. It'll be a church where children will see the power of God and see God's blessing. I once again would like to congratulate all those who have made this a possibility through all the difficulties. And yet another example of how faith can move mountains. And in spite of all the challenges we faced to build this church, here we are today, inaugurating this wonderful church, being blessed by none other than our Archbishop. I once again thank all the parishioners. I once again thank the parish council, all the priests who are present out here, especially our parish priest, and all the parish priests in the past who have been building the church for many decades in the past. I also thank our parish priest, Father Edwin Kahit, who has been gracious to ask me to speak. I didn't expect to be asked to speak, but I thank you for this opportunity, and more importantly for allowing me to be part of this celebration, and also for felicitating me and giving me the respect. Thank you so much. May God bless Moprem Parish. May God bless each and every one of us, and may God bless our beautiful state of Meghalaya. Kublai Shibun, Matela. Thank you. Hakano Paisni, Layalame Jingmani, but Jinero Utrai, praise and worship, the Baku Parshadam, Bala I, Kajinkurku, the Archbishop Victor Lingdo. Harian Kanela Boatski program Lekman, Balashimbantariki Padring Kamaprem Parish. Bagngan yai mani ami Jisu Mede ublei shisha Ngan kentiu kerteng jong me Ngan kentiu kerteng jong me Bagngan yai mani ami Jisu Mede ublei shisha Ngan kentiu kerteng jong me Bat ngan nyai mani yami Jisu Mede ublei shisha Nyero yami kotrai Jisu Ni ainam yami kotrai Jisu Ni mani yami kotrai Jisu Ani keportong ni yang lang baro bat utrai Jisun pendap ngidu mensiam bakhu chwa ba un kerku yang ni
pendam yang ini ke borong mensim borjing ai ke borjing Jymmang ke jing ngotu jongi kam tam bon yo so jong mensim bakoi ni pan ke nega sngi ka pangi yo ke nega yeng mane ke ba internet ni dei ban yo ro kata ka download ke ba internet ke temple ke ba internet ke ba jisu ukwa ban shong mensim bakoi ukwa ban shong ha ke nega temple ke ba mapi manga ni dei ki temple jong jisu ni ro ya me ko mensim bakoi ni don kam ya me ko mensim bakoi Hakni ka por ngin ra ki ketiga jongi ngin piar ki ketiga jongi kadak ka bamangingi pediang burom yo mensim bakoi Tese you mensim Tese you mensim Tese you hanga hanga Jisu Jisu tese you mensim Tese you mensim Tese you mensim hanga Jisu tese mensim hangi Jisu tese you mensim Tese you mensim Tese you mensim hangi Jisu tese you mensim Tese you mensim Tese you mensim hangi One mensim Hapon temple Hapon temple One mensim Hajing im One mensim Ni kot yami One mensim One menta Dan kesut ke bajang tese Jisu tese you mensim Tese One mensim bakoi Hai Archbishop Jongi Hiling do ke jongi Hagi doktre balam hangi One mensim bakoi hangi wei badang hangi Jisu One igi lok kami One igi lok pa One igi samna bagi hamparit One igi wei kadrai Idan kam ya me mensim Tese you mensim Tese you mensim hanga Jisu tese kadrai pendampingi kadrai Oh besha jengai kecing melin masnil kecing brai Besha jengai hanga Tese hanga kadrai Jisu tese kadrai mensim Mensim bakun Roy me ko mensim bakun Kublai shibun ko mensim bakun Kublai shibun ko mensim bakun Yidon kam ya me ko mensim bakun Kam ya me ko mensim bakun Syong sabat ngi ko mensim bakun Sabat ngi ko mensim bakun Ini ro berpendon buram malagapo Ya kasagamen ko tama balong play Ini ro berpendon buram malagapo Ya kasagamen ko tama balong play Ini ro berpendon buram malagapo Ya kasagamen ko tama balong play Hagani ka por shwaban kerku ni pai ship Jisu gani khniman ngara ame ko Jisu be ye gani kasngi ning kong ngara ame pada badwin bolong paris pres gani ka parish mo prem kerku I ko trai batre shitam met labat sngi ko trai Jisu ngara ame ru ki sister badon lahni ki batre ya kahima chomi ngara ame ko Jisu be ye baro akipa irungai jung mau prem parish baro akirangba kibla treshitom baro akilong kemi kibla treshitom ki kon samla kibla treshitom kerkhuye ki ko tribe ngara ame ko Jisu ba niki kontraktor bala ban pendep kinong tre chu baro
ngara ame kong Regina ko try Jesu bala penpo penpeng ikan kasi de kabam kadi ngara ame ko Jesu kinong labha chungi baro ibada siliang turiao na balai rap yang i ban pendap ikan ikimani ko Jesu kerku yaki ko try Jesu be nyero bersungu yemi tibala no senyang kan ikimani kerku kadro yaki ko try kerku ko Jesu be ya kuayar bala rawai sutanat mentakasi bala no senyang ban penpo penping ikan ikasi bakrau ira ame ko Jesu ya ba abad ko par bala yalam ingi sekajiro Jesu ngu yemi ya roi me ko Jesu be mtakini ki paj ba baro kena wan pen internet pu pen ping kan cikar khu kan ka ying sat ying sunan kar khu ki baro bakin yo ma ni ka jing ko jing khia jikamen ka jing sok kar khu yang i baro ka trai me kan roi ka jing ngai hami ka jing kan men ka jing ye kumba mana hukum yang i mentakasi bat ye i wei pat hoi ko trai bangin ye i wei pat ka jing don kan ka yimani ka long ban ye yami ban ye iwei pat tun makata ku try Jesu yerap yangi ban le ka mon chumi ban ye yami ban ye iwei pat to ngi lum lang kini jang nuat ke jing trang chungi de ka mai twai lang kok pa chungi oba beneng ka long ba khoi ka teng chong mi kan wan ka ma chumi ka long ka mon chumi ha kan dau ku ba beneng tuai ngi mata ka jing bam chungi pelakasngi batoma bikirin kang chungi kumbangi rui ma bikibales new yangi wadalam ching penshoy nrai apply na kabas new amen and your rob and pedan buram malakapor ya ke sakramen bakuitam geduan bad kaburam pa barukon bar mensim bakon bagalong bamanikong jumenta barbor chinam la chinam shem kan chingwai si spanyop kandai tongin dam nginimani kibala bandem kasil kindam bala bomla la banyang ru compare Henry tongin ya roi Jesu ngin dam ngin mani Jesu kan ikapor kat wayar chungi badalami chingwai bat babat ku paru kum chu tongin dam ya Ko try ko belay chungi ha kani ka sakramen bakrau iwan dia makamar Jesu Kristo kon chong me ubanawalong breu naga Maria chasati bar bala shaya ban penem yangi
tu ai da ba de ba plai ka chinge ka jing sneu nong penem nio ya ka chim bom chukot ni pa ni ka ne dau kre sutrai chongi Da ka jingpo jingping lepen kut ya ka jingelang bapra jong ka sengrang ba Catholic Zone 7 Shillong Archdiocese ha ka khat pra tarik u Jymmang ha umsning parish ha kani ka sngi pen kut lasdang da ka mas bakhot ha ka por shipo bajimin step balapin menta da Most Reverend Bernard Lalu Auxiliary Bishop ka Jilaniam ba Shillong Lesson ran da Reverend Padar Pius Shadap Spiritual Director Jong Kasinjuk Reverend Padar Palestine Marbanyang Namaubri Parish, Reverend Padar Bhakupar Shadap CMF, but Reverend Padar Lawrence Karluni. Kisistar ki brodar ne kiseng reuniam, but ki pat ba, kila shimenta ha kamas bakhod da ka jingrehem minsi. Hashwa kamas bakhod, uba niki karthang mau, President, ula ay ka jingkren pediang sngoba, ya baro shwaban sedang ki jingle niam hakani ka step. Hakini ka jingle niam ladon lang ru President Rangba Jong Kasinjuk uba Carlos Kharkongor kinongkit kam bat kinoylam Jong Kasinjuk kiseng kenthai Catholic Zone 7 kiseng kenthai Catholic Umsning Parish kiriu khmat na Themri Boy bakenthup yo MLA ka Umsning u Dr. Celestine Lingdo MDC Kamawati Constituency uba kenjok lang Rangtong MDC ka Umsning ba Banrikus Nongsten kibalaidan lang hakani ka jingle niam. Hadin kamas pakhod kasinjuk kalapin kup buram ya Most Reverend Bernard Lalu Auxiliary Bishop but ya Spiritual Director Reverend Padar Pius Shadap. Hakani kalumpong lakren sanibha halor ka team ki Pilgrim Jong ka jingkermen Pilgrims of Hope da kinongelam bat kinongkren balajit kerpang ban batay bat pensyai shigidkot jengini kasinjuk. Hakapor shibajino asngi la pelong ye kajing mani sacrament but la ay ka sning ka crowd do Reverend Padar Pius Chadap alor ka theme Pilgrim Jong kajing karmen ha ka cultural program la penkut buram ye kiriu niam bat kiriu khmat na Themri Boy la penkut iki program Jong kani kalumpung da ka ba penhiar khandau ya kalama Jong ka senjuk da Reverend Padar Sebastian Parish Priest na Maulasnai Parish Upadar Pius ulapan bana ya ka jingelang bakandai ka 9th General Meeting House Nem Arjar Arpunriu in Penlong Haumbir Parish.
we so should have seen the data when we should go down to the growing the day had a seed or be a roman go there job in the soul like day tomorrow and we on income and kita apa penunjuk di lebih sama kita boleh benar ada di kemas pun ngiran asing terai pesan ada kuat pasal but we are going to play a team to play on that day but bahwa hari ini cipul jikai dan cipul bagi semua dan boleh semua boleh nak bahwa boleh berdoa dan jangan sisa itu boleh nak berhiaskan kita boleh nak berjajar but lagi but sampai kepada udah boleh nak betul ada hasil malam apa boleh juga kita nak bersiap bagi pak ujian kita berjalan berlagi nama apa itu ada kalau yang sini dapat dalam persiapan boleh kelas tu boleh kan kalau persiapan boleh boleh terima benda kata sini boleh itu betul mereka yang sini berkata sini kelas mungkin juga kalau ibu saya perlu persiapan bagi kena kelas jadi tak boleh berkelas itu bukan lagi Now we will now let the song Karaben, I will choose to let the song. Hari berada boleh dalam hari boleh event berjumpa. Lagi boleh kita ikut boleh berhantar usia kita ikut boleh atau boleh. Kesal jadi apa? Jadi boleh biru, boleh tapi apa? Orang dia betul. Saya betul. Bukan dia betul orang betul apa pun sesuai apa. Hendak yang disebut dah dia pernah dalam orang mengajarkan berkhidmat. Bah, kalau orang berkhidmat berkhidmat boleh naik boleh berkhidmat. Orang yang jadi barang. Jadi kita prepare boleh ibarat siapa. Jadi kita itu nak boleh ibarat siapa dengan seluruh mentah menolong keren. Orang siapa kita ibarat berjumpa dengan guru keren. Tiba-tiba keren, tiba-tiba keren, betul keren. Kalau tahu yang keren keren ada di Ramai yang berdialog kerana dari kondisi yang ada. Kecil sesuatu apa bukan semua senang. Kecil ay apa kira yang terjadi. Kecil itu bersemangat. Baru kecil ansil apa kira yang terjadi. Hak besar manusia di semua. Nah ay beri hukum. Tulis material. Naik hukum, tulis material. Kami di sana pun, kami di situ tu ada hukum. Kami di sana, kami di sana pun, kami itu masih di situ.
berilah bahan bertentang ini bagi terlalu kami bersenang jompo juli teraju Yesus belum pada bahayu ini berwayu berdia berada sembilan Tushim percobaan menjadi nama dari kerong kebencian ia bawa naik Cina tentang juli. Hari syukur kau telah lewat, bersih kembali pada kebahayu ini, bulan raya kedua bulan ayat sembilan rumah. Tushim patuli negeri paru, nama negeri kalau kuri juga senang cuna. Jauh sekarang kita berpangsur, ia berada di dan berada cumi, pada berada kubur, dan berada Jymmang kipong, sudah negeri berteman. Jymmang seperti nama kebetulan bagi permintaan jika kita mempelajari jauh juli, ia diciptakan dan kurang jauh, pada dia jauh sendiri, baru kami nak ambil dia jual yang jauh, diterus kami tidak perlu betul-betul, di depan ini, dua baju semuanya sekolah juli, bersyukur jadinya bersiap jauh, menemani besok yang dibagi. Ayat ini bangsa dan bersenang jauh juli. Dari pertama bersih juli, kita orang baik bersih habis. Tuhan pencenai ini merupakan cinta bersyukur kami. Nama India memperoleh nama kebajikan juga. Kepanjangan berbagai isi berkuat kami juga. Engkau berdosa berkuat kami juga. Nama apostol berkuat bermati berkau. Engkau berkuat baru. Hati manusia Allah sejarah. Naga saja bukan puji atau juli. Di depan kain kain mejinya di suci, pun roy kesan dari seperti yang kita berbuat. Dos subhan al-muskan. Kaki dari bawah perempuan yang selamat hai. Regal syakri juli video kau puji, baru video ajisab juli, baru balan, tu syafrok berjumpa. Adul bishop keldo orang berpayar dia baru jodi. Hostel yang diskuskan tuan jodi ini sen kebalan kebalan tuan jodi kepanggil di rangga jom kesusahan jodi. Upami sekolah di state ini tulang hari jodi baru kebalan seperti hasil kerja. Jadi para jenis yang penting utama itu baru kalau kesukaan ini syarikat yang dikecil dari kecil sehingga juli nanti kita nonton tentang kurang juli dah plus raya juli dah macam saya apa saya yang baru dijual. Oh
Joe play with the Jimmy Bacho, who will have come away to Roman Nayati, if it's a age of the Jesus farm, but it's in Ramku, but I be a gentleman that is in the Ruju. Though God come Jesus Bacho, live there in the age of the children will come true, but I be a good man of the day of true. Though he will be part of this man, the marriage name. We want to stop at the day, be along the way to having show me her name. But it's a good blame the over Ukba, Baluku, Balusi, and the other of the Saturday, National, Master One, in the super heat, in the light, and the other. Pagkaisiyon ko buwan Diyos, nakaliang kasidok, hinagduway ng benta sa pin, pinangyo ay jingkot Jymmang. Pagkaisiyon ko bukan Diyos, yabi, hinagduway ng benta sa pin, babapi pinangla, bantay kambah, hapti kabajang nagabenta, jog ibadu, ikinasir kapan ibadai, Presiden Banintong juga senjok.
Tublai simpon babu ke jingdon jong pi ka ayun siem yangi mat babu. Tublai simpon babu nak ka benta ke jing senran lang jong pi yang sinjok kamtam ba pi judon rengkat ba i. Annual meet Jom Ganega Son 7 kan salong haparish unde. Gada kemudian berarti ya ka annual meet kebangsaan. Sakti kena semua ini semua aku Hakasngi uterai ke khat prathrik Jymmang, ulingdo saat ke jalan Yamba Most Reverend Archbishop Victor Lingdo, ulapin KHUBOR kinongkit kam bethamai, jong ke Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement, na kebenta ke samoy terekam, arjar arpusan hadu arjar arpupra. Lasdangi ketay ke jingpin KHUBOR ya kinongkit kam, da kemas bekot, haying maniba, balapin benta de Most Reverend Victor Lingdo, ha ke jingdon ringkat lang, I Padar Richard Majau, Episcopal Vicar, Padar James Shilla, Diocesan Youth Director SCCYM, Padar Cyrus Imley, Assistant Diocesan Youth Director SCCYM, but I Padar Resta Malnyang Parish Priest ke Cathedral Parish Lankra. Lepin pu pen pieng ru ikati kesengi, da kejingedon lang kinongkit kam, but kinongelam ke Catholic Association, kesenjuk giseng rangba, kesenjuk gikentai jong ke Shillong Archdiocese, ki kemi ki kpa bat ki bahi ngesem jong ki nokit kam bethamai bat ru ki para banget jong ka parish cathedral hakasneng ka kraw uling do sat ulekin tui ki samla banlong ki beshet rehem yala ka kam khnang ban roi ka jinget bat ru banlong ka nuksa babha yaki wei pat ki samla andala dep kamas pakot ladon ka jingle buram ya ki te ki nokit kam bethamai jong ke SACYM I pray, Father, I pray for Richard, John, Episcopal Vicar, John Isaac Jymmang, Palolo Parish Priest, Raman, Raman Bani. Pray for the Jymmang, Palolo Jiwani, Brasilos, Palolo Assistant Jiwani, Pat Parish Kasada, yet people of sister Africa, why Yapi Pine Paro, Kapaki, Yakini, one Samba, Yaman, Matamai, Yabasa football, I could make it one same. Somebody Yapi or some must be football along Yaman. Visionary to each eye and Jymmang. Namara Madaka to each eye, Kantak boys and Conga to Nedamdaka to each eye, who all program at the right, they gave her Shibut Kamaka. About they were no more about integrity, in their home, like a couple of Betshet. Namaka in their home, Namaka to jump. Nama
Amangata biru nomor kepada Allah yang kekal akan tiada. Kebalai atau serban hadat kemensin bansyakri Law kemensyakri kebalai raja Superman bansyakri Law kebalai apostol Superman bansyakri Law Matius Al-Quran the greatest among you must be a servant but have proud and feel long syakri amangata syakri ketika kami syakri yang dibaik. Besar, bandar nombor komunikasi good communication, berpercaya yang baik, berpercaya kebenaran. A good leader is well communicates clearly and consistently. Maka kalau nombor yang mana percaya yang baik, mungkin orang yang besar, yang bandar nombor komunikasi humility, jadi seorang nama kisah kalian cerita ram. Buat kisah wahai dengan nama sore macam non anak Jymmang. Kebanyakan accountability cincai yang kita bawa. Dibandang apa kata cincai anak kamu yang apabila kita memiliki syariat keciaman cuti. Banyak bandar nombor komunikasi yang kecil Bandrai again, courage and decisiveness. Long pursuit bandrai ibabha, manam ahoy ibabha, every Muslim. Kebaperan empathy, which is slow them yang diwe, yang berada bersih slow them, mungkin orang yang diwe berasalma anak cium jombi. Upawus kuat, upawus ni, syaktimen begitu teman-teman. Yang itu banyak membuat ini dan membuat mesin sekolah yang baik. Berkenaan komitmen dan perseverance, declaration of Jymmang heaven, maka kau akan syahidi. Nama kata sahabat dia berkorban menolong dunia akan dibuat dengan kebasyukur ability to inspire and motivate. Kalau bersyai, jangan dikuai pada syaitan. Nama datang kita yang ini sama ini, bagaimana yang kita bersyai. Agar dipakai cukup dalam media dan semua pada lei apa negatif. Kita bersyai, kita berbapen pau bersyai itu agar cium-cium. Beraikan tentu yang kita yang ramai bikin waktu yang dibayar di waktu yang ramai berkelaju. Dak ni gi khubor ngelapoi syaka bekut jangka ni THUP khubor. Ni ai ke jingket bok ket ruang ni pi baro bat bapindon ha ke jingkot jingkia penchat penklan.
Ngi kerpat ipi beladadon ki khubor baja haki parish ni kishnong jangpi bapinpa na pentep shingi haute number badon ke screen jangpi kenang benginang la ban penmi man ketayo yaki khubor niam gejala. Keblai shibun ublai unkor khu yipi.